Uradili smo jedno istraživanje na velikom uzorku žena iz raznih oblasti, doktorki, novinarki, profesorki, iz CEO-ova i onda smo pitali šta im smeta u njihovoj karijeri. Bio veliki uzorak i radili smo i online i 1-1 i fakultet je jedan bio uključen sa studentkinjama koje su to radile. I onda smo došli do zapanjujućeg otkrića, a to je da su žene najveći problem jedna drugoj. Da ono ima naravno i porodica i previše rade, mi radimo 3 puta više nego muškarci. Iako smo, na primjer, i muž i ja CEO, ja radim još i kod kuće i brinem o deci i to je tako svuda u svetu. Tako da mi nemamo vremena za networking. Imamo uvek ulogu ekonoma kod kuće. Tako je. Mi nemamo vremena za networking, nemamo vremena za samousavršavanje i nemamo vremena za samopromociju. To su 3 stvari u kojima su muškarci bolji i zbog čega su oni i dan danas, 50-100 godina posle neke te emancipacije, mi smo poslednjih 50 godina mnogo manje uradile žene za žensku emancipaciju, iako smo podjednako obrazovane, čak imamo i više i doktorantki, nego što su žene u prvih 50 godina. Tako da mi imali smo stagnaciju, sad su se malo žene opet probudile, a faktički smo imali tu vrstu stagnacije. Tako da, ali ono što je najveći problem, žene ne pružaju jedna drugoj podršku i tu postoji neki animozitet i da te žene koje uspeju, onda one misle da su one već uspele zato što su same po sebi bolje, što isto nije tačno, nego je, ali kažem, ima naravno i ovih koje, ja imam ogroman krug svojih, kako da kažem, prijateljica koje sam stekla i kroz svoju agenciju koje su radile kod mene, a danas su uspešne po celom svetu i klijentkinja i raznih saradnica i mojih ličnih prijatelja i da nema tog networka, nema šanse da bih bila uspešna. Dakle, ne može niko da bude uspešna da nema svoj network uspešnih ljudi i muškaraca i žena koji ga podržavaju. Tako da kada je AFA nastala, ja sam to upravo i pokrenula sa svojim prijateljicama iz celog sveta, koje su 2000, mislim da je bila 16. napravili smo taj prvi summit, Women Leadership Summit u Beogradu i one su došle iz celog sveta ovde na poziv da mi to pokrenemo i da prosto ta ideja zaživi. I AFA jeste globalni network, ali ono u čemu se mi razlikujemo od drugih ženskih organizacija je da podjednako uključujemo i muškarce, zato što je gender zajednička tema i zajednička, ne problem, nego nešto što moramo zajedno da rešavamo, jer društvo u kojima su žene podjednako uključena su daleko naprednija, srećnija, te ekonomije su naprednije i timovi, ako pogledamo, to je dokazano i kroz razne istraživanja koje, na primjer, IKEA je naša velika podrška, mi sarađujemo sa svim korporacijama koje imaju gender kao taj svoj pilar, pokazano je dokazano da su timovi koji su izbalansirani, gde muškarci i žene podjednako učestvuju, su kreativniji, profitabilniji, etičniji, agilniji i da donose bolje rezultate, tako da je... I nekako, da niste vi spomenuli, ja bih spomenula to da mislim da je izuzetno važno što kada se priča o podršci ženama na bilo koji način osnaživanju, žena da treba i tekako da sede muškarci, jer sve ostalo izgleda kao zavera. Da, pa nema potrebe, stvara se antagonizam još veći. Muškarci nisu krivi, to je istorijski proces, prosto tako nam je, mislim, žena je stvorena, jel tako, od rebra muškarca, tako da krenemo još od tih nekih momenata, tako da žena se negde borila, ona pre 100 godina nije imala pravo na svoje vlasništvo, nije postojala bez konteksta muškarca i bila je vlasništvo braće, muževa, svoje dece, muške i tako dalje, tako da to je jedan proces koji je zapravo jako kratak i sad mi kad gledamo i kad su žene dobile pravo glasanja u jednoj Švajcarskoj koja je najnaprednija, najinovativnija zemlja na svetu, žene su tamo dobile pravo 70. godina. I to čak posle Jugoslavije. Da, mi smo tu bili prilično, smo prednjačili, tako da to je jedan proces koji je relativno veoma kratkotrajan, 100 godina nije ništa. Puno je postignuto, ali ima još puno toga da se postigne, pogotovo imajući u vidu da mi danas raspolažemo znanjem i mogućnostima. Ono što je problem je da još žene mnoge ne primećuju i mnoge će vam i reći da nemaju problema, ali to što one nisu imale problema, ja isto nisam imala. Imala sam 2 ključna momenta, ali zapravo to ne znači da druge nemaju i da mi ne treba da pomognemo tim ženama koje imaju. Da